Эртең менен эрте турам, уйсайм, 6 уйсайбыз, урматтыкыз. Жөнү саап, мамалак берип, музолоо чыгарып, уйду тегеге чейин айдап барчу. Topozdu karayız, жылкыны karayız, kayısını tutup kayısını sevmeydi. Moğol öyle karşıkır öyle bizden eme kılat da, katı kıymet. Ya olursa canım, jeri kabile yatıp geldin ha. Özün öyle görüp şimdi degen jay. Gün koymeden barağız bu ya. Tez koymeden be. Gün koymeden var öyle, bat jetemiz. Yolda жақсырақ кішіне. Sudan geçken bir de taş var. Та енем Аштар деген жерге барабыз, Топозго. Моунун башына барабыз. Могу сайдын башына азыр көрөсүң. Туман болот да. Ошол кечинде эрте жатабыз, эрте турабыз, чай ичебиз, малды чыгарышат, койго айдап кетишет, түштө абетке келишет. Кышкысы аябай эме болот да бияк. Оор эле болуп калат алгач. Койго айтырган кишиге оор болуп калат. Тоңуп келет, ага от жакмай, от жагып туруш керек да. Ахыр шапка чейин алам жүрбөй эшикти. Эжем нан салып атат да. Жата берди, сийгилеп турат. Сегизинчи класс бүткөндөн мен кой бактым өзүм. 2 жыл. Бирок кой бактым. Жок, колхоз сарай элек болчу. Совхозда чыгам болдум. Совхоз болчу. Жүргөн совхозда. 2 жыл бирок кой бактым. Жаш кезим. Карындашым анын 2 жыл жанымда жайлоодо. Эми мен деле кыздар менен сүйлөшкөн деле жокмун көп. Мындай кылган жокмун. Баягы бир 2 көрдүк. Келдик. Никага айып büyülüp durur ben oturup. Опат кылып келди ал. Мени бир көрүптүр эле алак чыгып кетишкен. Андай биз куулап келиштик. Жашааның дейт анан ошол ойдон калып калдым. Жолукту кете берип калдым. Мен деле күйөөгө терчи деле оюм жок болчу.
Büyüyor emne ekendir özüm düşüngen jokmун. Kичинекей кезинен 19 жашынан келди, тиги 30 жашынан үйлөндүк. Екі тураса ғой, бірді бітті. Екінші қызым екіге çıktı. Екі бала алдым оны. Ой. Dineni apan menen tanısam, men apamdın koynugунun tanıgam. Türü bolçu koynugунun güldürü, baskan sayın bacırayı açılgan. Ben bulardın jağatı şosonday tubay. Buga çöp salbaysın. Ayırmenlerge tep. Jebeytan. Kulkullarını uyduku. Kulkullarını toskonuku. Alasan tumçuğu vardı uyduku. Uyduku jılkınıkı. Şosonday tubay. Tabi bayağı galak boy. Şosondayken. Buyursa bir 500'ge çokullap kaldı mı atam 1000'ge çıkaran болады да баягы баарын көчтүрүп хан алмастырып Тажикстан Азербайжандын баарын алып келип атпайбы. Üniversitede de okuyam jokmун. Özüm Soyuzunda 8 klass bütkөp. Анан кээде өкүнөм. Окуп, чогуп албай деп. Өзүм ата-энем малчы болгон. Илгертен бери колхоздоп болдум, малым бар. Жакшы эми өзүм 6 бүттө каммын. 2 кыз 4 эркек. Алар да ошол мал менен да. Мен ата-энем мал багып жүргөн балдардын баарын эле малга эме салган ошол. Эмбияка жашаган баары эле жакшы да. Биз деле бул балдар үчүн деп жанталаш үй алалы деп жүрөбүз да. Бекер оокат кайдан азыр айылда азыр мындай жок да. Акча жок. Айылга түшөсүң, кайра келесиң соксой. Bir gün batasın, 2 gün batasın, kayra gelesin. Прошу.